Hello, kumusta kayo? Sapay kumata nakaradkat tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Jessa saan napudno nagantin tay drama ngam sakbay na makablawa mampay ti Santos kan Bartolome family di Tabaggaw Cagayan from Roslyn Kate Bartolome. Ni Noli Baklig kan ni Rix Calixto di Taagno Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Jessa. Dear manang biyanang, at daidim imot ko kadagiti dadakkel ko, tatilaang bukod kapag imbagan ti pinanunot ko. Imbes nga ited ko atulong para kadakwada, ururno ng ti kwartak, para iti sanikwa ngay pundar ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. At iti kwartayo na nang, tatang. Sakta 3,000 pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwartam, Romeo anak ko. At dapay kwartam eh. Apay, nagsweldo ka manayin, anak ka? Uwan, tatang. Aya, alang araw, tanay. Awan makukwartamin kaninanang mau. Naibusan, ta nagngingina mo ti magatang ita panawunayin. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga pulo la pisos kat adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasang ribon Ado mo't ti magatang daytan Ado a noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwartame. Ken awan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaam mo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Iagbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin day tanga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kurana, ang kinapudno na kat awan ka din. Naibusan, anak kaw. Ben! Di kalaagbain iti kastangar aramidem alaklakayan. Ay na, Helen, aya. Gundawayam nga awaten, ti anyaman nga ito jay anak mo, ta baro pay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawan ang ti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, taitad namot aminan asweldo na. Ay, basit na dayjay, amaksay iti sweldo na. Nay, anda nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, andan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't daytan. Ala, inta sabtunain, ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Ay, makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nanta, masahiyag ta bukot mao, anak ko. Ay, sige man nga rod tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta, masahin ka iti kada kinsinas, kin katapusan. Aywan, nagsweldo gaya mo jay kamsat mau. Kat inikanda kami manan kan ni inam, anak ko. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, kat, yamanan nyo ata adapay maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata adapag gastusak. Ha? Apay nga, yanak ka. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri awan pay lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat kan ni Romeo ti agmarmarket iti masapsapol ito'y balay. Ni, apay nga ensardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo atan makaginawa ti abaga kan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilik. Jak makapwersa. Inkalatan yeda.
Tapno marilas ta bukot mao. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangted iti kwarta ken ka, lakay? Umanay manday ta apagmismiso uta mong iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Diyak kay kayat na dya Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam? Uray ampun ni Jessa, taimbilang tamat kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtal na ka man may tabak-baketan. Kwarta may ati pagsusugal ka. Ako libag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kastabisyom. Uray, ta babaan ti panagsugsugal ka. Ket napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman? No kayat mo, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Ta siyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. No, hoson. Tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam lang itan. Awan ka iskan na kita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Anda nga min iur-urno nga. Ha? Anyat iur-urno nga mayamanang? Kaya't ko ti gumatang iti lote. Tano, andamat pa kalaglagi pak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siyak, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dakdag iti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan-amin kanyam ti sanikwada. Isong agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasin no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas tadananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market, ito'y balay, iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo, ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang da ito'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayadak. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko, nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mulaak pa lang iti prutas dato nga lote. Ay una anak ko. No kayat mo, da kamin timang mula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato'y baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Ha? Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali no adanton maipatakdar nga balay ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Mala nga road. Sikati makaam mo anak ko. Adto iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo nanak ko. Adda nanang. Di nakpakadanagan.
Iba kayo, no? Da kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit di ti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kabsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulatan nang. Takabayatan na si bibiyag kayo, tulungan kayo pa ay. Makauray dita, ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali kada kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong agto na awanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwarta manan, inikan na kalangaruden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang ta jay babae nga anak ta? Iimot day jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kitaam ket nakagatangan iti basit alutin na. Dila bagbagi naman ti pampanunutan na dya babae. Nan, layunam to'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Adda na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamay ti ornongam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwartak. Tandamot kwartam. Isardeng mo nga minin ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y agbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayag pa itinapaot bakit. Nay, akin ko siya tinagluganam asimang poet manang Jessa. Katkotsik ah! Ginatang ko iti sikanhan. Kasta aya. Nasayat tadan service mo ama pa nagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornongak. Iso nga awan may itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rudan tagmaneho. Agpasuruak nalakalaang mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Ito na. No kayat mo siyak ti mangimaneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod more ornong ko manang. Ay, haan ngamin nga puro itad ti kwartam Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure ta kanananang kentatang matipang pangtudak. Agidulin kamat ngamin ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklako da nga luti ija si dag ijay ile. Kasla kayat kumanan nga hulugan dia jay. Iurnong ak manan da dya tagatanga kiddi. Uray hulugan. Anyat kukuam dita sango ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Ha? Da kamot gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadom dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka? Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapon laeng iti kwarta. Lan, sangaribo man nga raw. Wano, 2,000. Awan maitad ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Manungay ti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtaw di tapuso. Haan nga kumporme ibagam tapno amok. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga rod, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sana balit, day off ko ita iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan mat kahit di Kasla sideline mo na datoy. Sika tinalagip ko nga pagpasuruan ata. Sika mati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Saan mat mo na, manang?
sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ta ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbagda dya ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga yan me. Kasta ha. Kat, pangiparparadaan na itilugan mo ngay, nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laeng mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sa daduma saan nga agawin. Pagturturugan na ngay. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. Kaano abumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti san ni Juan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa ni Juana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta kadata. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, kasi jay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sa ni Juana. Saan akas kadagiti daduma dita, abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka nga naglaing ka pala nga agpangag. Imbak-bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Syakit diti mangibaga iti kasta kanyam. Benji. Taada yung nga ubing kangam kanyak. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itian niya kumaga po. Sikat ti love ko. Kinapod mo na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga krasnak. Apay ang hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Tapos siyempre, driver ak lang. E din to asika kat empleyado ka. Aywan, agawin ako may jail lugar minton bigat. Pasyara ko man iti dadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan ni Joe opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan mo't gayam kwartang aramate nga agawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ay sige nga ron. Tay nakto mangirwar ije bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, nukasta, addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Nukasta, boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana.
Kat baka artista jay, nakit kay tayo ata, dote karo pa ng artista. Saan nga artista? Ha? Basta, kaslaan nakikita kaon. Kat nakit kay tayo siguro itadaldalan ta driver kat nga ron iya kumpanya nga pagtrabahuan may tatang. Di ako nagsubli ti trabaho, Jessa.Ag-apply-klangan nga abroad. Nag-resign kan aya. Wait, isa rugyak mo itong tag-apply nga abroad. Apay ngay, panawan nak. Sa nabalay ta para kadatati pa nag-abroad ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko nga minan iti lote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang jidad dumalote ma. Ta masukatan to iti adado no makabrudak. Ha? Ay, sige nga rod kita akno adamang gatang. No kayat mo tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga rod, tap nga daw sarang nga ag-abroad niya. Uray nalakan ati panang ilako ta. Kinapatag malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang iti lugan. Apayaya man Ilako kun jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na gajay ko kumparik amanan. Sige man tani. Ay, kasapulan may pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apaya sikat ang gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang, Sige kit din. Kita amno sino timanggat ang ijay lugan ko niya. sorry, Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang recruit kanyak. Anya? Ay, katkasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na. Inalan amin. Tako na nga iso ti makama mangilakad iti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangalute. Ada pa'y matay may sa alotem. Sana ya? Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sa nikwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak. Sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dakto iti dakkalabalay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod ano adamom nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita, agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay aboyfriend na. Nakaimimot tumag. Anya ngay ita. Nan, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laan. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ita, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, naibusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikanakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay.
Nangabak di 2,000 pesos ka o. Saan mo balik tigas noy? Ang nagsahol ti dahil kalaban. Ha? Agore ka. Ison samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan mo balik tigas noy? Ah! Hasas, agwalan. Nukasta, grupo na tinakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumati sa... Di ka na nag-uwit. Uy, umay ka man kinitarakupan ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas to ganak, Benji. Bulbulas tugi ka matgayam. Kasanon nga dya kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangan. Tagawid aki di lugar mi. Di nakisalda di tawid ko araga. Tayo so ti pagbayad ko kin ka. Nagawid ni Benji asana nagpakpakada kanya. Iti ababa sa rita linibasan na kat manipod idin awanan na pulos ti pakakuntakak kankwana. Ado ti mangibagbaga nga itarum ko kano. Ngam awan serbina tanagastos na aminan ti kwarta. Nagsakit tinakam ko'y tinapasamak kanyak ngam kit di nagbalin eleksyon dayta. Inimutak dagiti dadakkel ko gapu iti sanikwa ngam napukaw lagayam akaslawan anyaman na. Iso nga ita, bumawbawi ak kadakwada. Alakastan, tugayam mo, Jessa. Alagagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama, tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless. Ititong Galmaysa. Manang Biyana! Naragsak daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat janong sa naapud no anagan, tintay drama. Ngamsakbay na? Hello kani Revelyn Garcia, Lisa Duldulaw, kani Belinda Ramos. Kastimanti ko na ni kabsat janong. Dear Manang Biyanang, man nakiapat hasawak, iso amang ibabain. Naturay iti barangay mi, nga uray awan kumamat karbangan na nga agturay-turay. Siyak ti mababain, gapoy tararamiden na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Mapay, nagsapa ka manan anak karubwat dyan, Ah. papanamanan. Adda seminar ming opisyalis ti barangay. Huh? Seminar kaila seminar. Saan mo naman ay nayunan ti swiltuyaw, agpambanog kayo lang. Ay na, aguli kakadiipang. Paset ti trabaho mi dayta. Si kamo ila ti rumaniklamo. Jakto pa agreklamo. In-enjoy ag tag-survey kadagiti kabaranggayak. Agraraman ka mo nga may ngagbalin nga opisyal dyan, Da, Di mo iba ng data. agtal na ka man. Tila sasaw mabakbakitan. Nala, ta mapanakit din. Ika nakitibalong ko akwarta. Tanay, awang ko kwartak. Kasi ta, agdawat ka manin kanyak. Kung dirimit kay tiswildom, ngam alaam mo lagayam. Alaki din, mangtigkan. Nagadoman nga ibagbagamaw. Darasam kayo ni, aldawang. Kita nyaw, nagita as-asayaw. Tanay, agrugit na dito'y samaw. Nanang, sumana umanan na anti ipang. Agung-ungot man na ni Jisango ti balaydan. Ayan lalaki din. Ay, awang nga rod ah. Adaman siguro pang pangaganan ah. Kapay kami na diyo italida. Unay mo't day takabsat yun, nanang. Bastit lang makita na umdasan na pagtabtabaawan na. Kasta na nga roday ta nga ikit yun anak ko. Sa balay ti ugali na.
Gaso-aso kayaw! Naimbaglahangan ata saan kayo akas kanya anti ipang. Agduma mo ti ugali yun, nanang. Yung abay! Ha? Ay, jakman amaw. Ngam sa bali nga may inti di makkulan na. Tay nala ti ikit kan ulitag miniantin nga ipang. Idibasit pay. Iso akas lati nagibidan anan tiyaw. Santay! Nauyong nga min nagiti ng tagibi kan kuana. Mapalapan ko na Iso siguro ati ti mawidan na. Ay, sapay na kararasagid. Ay, sigud na kadi akas jay nanang. Wano italabi makutan. Ay na, sigud nakas jay ti ugali na. Naturay launay nan tiyaw. Tauray iso ti buridak ming agkakabsat. Kasla iso ti inaunatan naturay. Iturayan da kami akakabsat na ngayon inauna ngam isaw. Apay, anya nga oras nga agsirsira ka dito istormbaw si Kapilar. Alas 9 tirabi ante. Isumula nagariwawa kayo manan idirabi Diyak makaturaw. Nasapa mo tapimanaw dagitay bisita kidirabi ante. Alas 7 apimanaw da. Wine, nga malas 6 ti pamaturog ka. Diyak kayat ti madisturbaw. Uray kumamuno saan nga aga-asidag ti mapalay kayaw. Ha? Ibagam ka na kita nga customer mo, Tawan ti ngumalawngaw iti alas 7 ti rabi Sa paom ngamin ti mangirikap dito istormo Alas 6, wano alas 7 mangrikap kan. Nasapa unay mo ta ante. Isupay mo ti mapaglakwak iti duwawan no talo nga oras Sapay adupay taggatang iti kasta nga oras. Kan may sa alas 9 mo ti curfew tayo sanay Makaringring nga raw dagiti customer mo. Kan amuyaw, masapsap ati pandaturog ka. Alas 7 matmaturog akon. Pasensya kayo na ante. Ay, di kay agpapaanawa Pilar. Laglagi po nyo akagawad jay asawa. Oray ka anakan ka. Talaga apagmultaan ka numapunwanak. Ha? Apay, asino kada kayaw tinagiwara iti supot ti sabaw di ta kalsada. Apay, naglaba kayaw di ta kalsada. Kay, asino nga rod? Nagawan kita babayin yawn. Day tala agiwar-wara ti paglaygan yaw. Ha? Ante, amang ano na itayab idi nagbagyaw. Aho, naitayap nga. Talaga kit di nga adaw, tinatangkan ti ulo na dito'y lugar kayaw. Ha? Pinitsure ko mo din da jay angaw case. Impos kon iti Facebook. Ha? Mangirnad dyan nagiwaray ti da jay. Malmay si ti bain. Kitain yaw, da kita pagok ukisan yaw. No awan makita yung abasuraan, ibulsayaw, dagita abasurayaw, saan yaw nga iwara dita kalkalsada, nagalas akitaan. Nawatan yaw! Dapay agrugit-rugit ang manok ije paraagan may, kaawan mo't bulos ang manok may, ipupukyaw dagita manokyaw. Ay! Nagpabangset ti rugit da. Nalalalala! Agawid kayaw, nuawan araramidon yaw dito store. Di kayag marmarites ditoy. Kayaw, nagawid kayaw. Taing kayag dalaws ijay babalayaw. Dayta ka ti paglayngan yaw. Ti mang chismes iti padayo a tao. Yanyasan no? Sarsaritaan nyo tilik-likudak! Mariknak dayta! Nan! Pautangan nakman iti asukar ken kape, Pilar. Bayadak to no, agswil daw ni Uncle Mau. Why? Apay, anya man timbagbagami jay istoren aya ipang. Apay manin aya, husto mo't nagitimbagak. Pagsayaatan ti amin, sana ya. Nagpakalaing kamanan ang nagsao-sao ijay. Di ka lagbaing. Awan maday nga imbagak, Janong.
pagsayaatan ti buong barangay ti imbaga. May bayatan ti kasya, gamtay ag marmarites. Kaya mo nga raw, mailaw ka kadagijay marites. Ajay labiyag ti padada at tao ti sipsiputan da. Kan pagis istoryaan da, ha? Saan akas tatiket ko asawan? Ti puntok, ket di ka kumagpakalaing amang manmandar ka dagiti kabarangayan ta saan ka nga opisyal? Ay, opisyal ka mo, Jano. Kabutang mo nga may dagiti pasaway a kalugaran ta. O di, siyak ti agsaaw. Isasawan ka, Jano. Ado nga rod ti kontra ti kastangar aramidem, ket may saak ditan. Na. Nay ko, aping agkatos ka ngay. Asawa nak, Jano. Ngam Nay. kontra nak. Nagalas katikas tanga aramid maun, Jano. Tultulungan ka lagarudan iti trabaho. Kas may sang opisyal. Ngam! Kas takakit din. Basta tanangem ti panagsasaom, tama ka pasakit ka itirik na. Adaw, dagiti masaksakitan iti panagsasaom. Di ka agturay-turay, tawan karbangam epang. Sikan ti sasawan dagiti tattao, nagalas ka no tugalip. Ay na! Sa wundami na kayat dasawain, awan pibiyang ko. Bayam! Ta agranak to akagawad, tapno addanton karbangak nga agturay. No, at damang ibutos kin ka. Hanyat ko na! Ay kwa, kunak, mabayag pa iti eleksyon. Nay, nagsaba ka mo nga gwalwalis dito isangot istorm on Insan Pilar. Ay na, wanta narigat ti maipos iti social media kasinsin. Amumatan di ikita, nanti ipang. Basit lang makita na ipusnan. Ure ukis latikin di makita na ipus na. Kapag sasawan na iti social media no asino tinagiwara iti dayjay. Ay, wan nga rod O naigit din day nga ikit mun aya. Ikit mo Insan? Malay, wan. Ikit ta dwa. Ura yan niya pa iti ugali na. Ikit talat talay jay. Wan nga rod Numabalin la kumasok katan ti ikit, inaramid kon. Ala, paspasin siya amlatan Insan. Tamumutin ti ugali na, Insan. Talaga siguro kas jay na. Aging gataing gana. Nonya lang amin ay ti pakasiksikuran na. Basit la makita na masikuranon. Sa pinagpigsa ti radar di lapayag na. At dalamangag na nga agkakatawa dito istor ko. Sungatan na kun. Makarangrang ka no. Sana bagay ti adda ka aruba na no kas jay. Ti bagay kang kuana. Gatay awan matataw a lugar Insan. Wan nga rod Mapanla ko mga rod agbalayan ni Bantay. Ije tapaw ti Bantay. Ta siguradong awan ka aruba na mangrangrang kan kuana. Dagitay tulaw, unit ti bilit ti mangmangagnan. Ay, mahaybladak sa manan no kastoy lang. Mala, bebe amon Insan. Sika ti marigatan no tutupam ti kaskin ni ante. Bye-bye amo. Nay, ada kayo manan dito istor nga agumong. Da kayo ama marites. Talaga puliyo ti chismosan niya. Saan mo tanala? Saan mo't anga? Kitain nyo man. Agkakabsat, agkakasinsin, kun agaanti kayaw nga adda dito istor nga agchichismes. Hindi na kami lang, nana. Hindi na kami lang. Agin na nga. Anya kumamot nga iti pakabambandugan yaw. Keday talamang sarsarita iti padayo at taaw ti pakabambandugan yaw. Imbes ngayon kayag mula itinatang iti paraangan yaw, tapno addan to apitan yaw, asidaan yaw. Saan? Taon unaan nyo mo iti makichismes. Na, kitaan nyo di paraangan yaw. Nagsamag. Di yu pa'y amaw adalusan. Hala, agawid kayaw. Awa nag-istambay dito store. Saan nga istambayan dito ita paggatagan ti store? Saan apagchichismisan? Naawatan yaw?
Apay anti anyaman ti basol kon. Di mo nga minipalubaw sa pagistambayan dato'y istor mo. Pagchichismisanan, to'y tersinam. Pagbalbalin na masadot dagiti tao ti kasta nga raramidam. Kat alangan mo ta pagawidok idaante kat gumatang da nga road. No, nakagatang dan, papanawa mi dan ah. Saan mo ta? Awan karba nga kamang papanaw kadakwada ante. Ay, adakar bengam, ta istor mo nga rod ditay. Suratam dita sangaw iti bawal mag-istambay ditoy. Kunam ah. Anya? Ay, no siyak ti masurawn. Ipasurat to'y istor mo, Pilar. Ante. Ay da, lumanabas mo day ta mo to siklaw makarengrang. Ha? Ay, kanyat kasuron mo pa. Day dyan nakamotor ah. Ha? Patasin natin lumabas man ang taparsaka ka talagan. Lumanabas ki din. No limabas kumamot iti na minsan wano na midwa ka husto kumamot na. Ay na, apay aya apati dagit-takit pa kasi kuram. Kalsada nga raw. Natural apag nantilugan ah. Why? Kaslada mang sursurown, lumam na basta, makarenda. Na. Kasi ta, nagsublimanan, payman. Ha? Ay sus, apay nga imbarsak mo tibutas ko nga. Naimbagtasal mo ang napuntahan. Bagbagaam mamu nga dagita masakupam. Channel. Awan pa'y serbi mark nga official ti barangay. Tadi mo maiturayan dagita masakupam. Ala, ingka ka piduta lang dyan barsak mo abutas ka. Tausarat. Anda pa pala. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. At daman impos ni anti ipangan iti social media uncle. Hay na, mas pasensyaan nyo ng tiyo, balasan ko. Tauray bagbagaak, jak maanawa. Apain nakno pakibiyangak iti aramiden na. Ay, unay mo't ni antin, naguyong. Ado ti manggurgura kun kuha na dito'y lugar tayo, uncle. Ala, ang mga maapektaran ti kinaopisyalyo. Ang mga nudida kayo ni ibutos inton pa nagbubutos manun. Sa labalay, tadyak to agranen kanakan. Kababain mo't ngaming aramiden ng tiyaw. Apay, dida kay denggan no bagbagaan niyo, uncle? Saan nga ron pila? Apain nak ah? Siyak tagbalin adakas no bagbagaak. Iso abay-bay akaw. Ay, kaasi kay mga rod, uncle. Awam mo ngamin anak yo. Tapno adda ko makadwayo amang bagbagakan na ante. Uwing garaw, di ka ngamin na paraburan iti anak kanakan. Mamakmot ni nanang amang bagbaga, tapaan namot. Kasjay na nga roday jay nga antiyaw, bakbakitan aman nakiapa. Ne, ante. Anyat sirsiripin yung dita kalsada? Na. Asino nga ta, ti akin lugan iti limabas dito'y. Nagasuman, nagasgas mo to'y, to'y siminto a kalsada. Tay siguro saan amakasang at itay agsapan ti. Nagalis mo ngamin. Akin lugan nga ta, dadaulin da mo ti kalsada. Gagangay nanti. Ta nagalis nga road. Di da mo amaw ti agmanihaw. Kung di katang da kami ni tilugan da ko, di da mo amaw ti agmanihaw. Agraraman da kita akaaruba. Ha? Kita umanay, wow, nagasgasan to'y kalsada. Tugot lang ti pilid day tante. Sana problema. No mga men, taag titinulong kayaw, nga dalugan na amang dalos dito'y kalsada at apno saan anagalays. Kanayon mo tamadalusan day tante. Talaga lang amin ang nagalays. Ta tumanudo ka nga road. Ay, makapasikaw rakit kitaan. Dadaulan da mo ti kalsada da kita akong dilugan. Agraraman dan tumo ngamin ang maadaan iti lugan. Rumwara kon bakay, tain kampay agdalaw si kalsada. Adda ka nung natumba akayaw. Ha? Maday ti aldaw ka. Napuyatan na. Ne. Apay,
Anya nakapuyatam. Pinuyat nak jay tumanaol nga aso ti kaaruba idi rabi ay. Nariknak dayjay. Ngam alas 8 sumat la itirabi dayjay. Una, ngam kaimimasan ti turog. Noan niya lang nga ti taataulan dagita nga asaw. Da siguro pumanag na iti rabrabi ay. Iswa tuman na ulti aso ti kaaruba. Kit gagangay na taaso nga rog, di agtaol. Tida pala kamin ilakaw dagiti aso da. Iparit ko mga men, ti barangay, ti maadaan iti asaw. Tadistorbo laeng iti turog dagita. Kano agkagat da? Ay, narigat, ti marabais. Iso nga rod ti trabaho da, agtaol. Hay, makaringrang. Iso nga inlako kon dagiti aso ta. Tamaringringat no agtaol da. Iso nga ilako da kumamay, dagiti tarakon da. Di mo pakibiyangan dagiti karoba. Takayat da nga dagbantay iti balbalay da. Nangrunan no kasjay nga da papananda. Kitaam ka da ta. Awan bantay ta. Tainla kumutay. Makaringring da nga road. Taimbagpay ko jay baboy at araknan. Tasadala agunay no mabisinda. Nanang, kitaan nyo ka din ni Auntie Ipang. Ha? Alaladan na mo di paraangan da. Kitaan nyo anay nagngato di mulyan na kayo. Ay, wala ata, igalot na siguro di taling ay gam na. Apay nga tang alaladan na di paraangan da. Ay, ada siguro sumsumra ka manok wano asaw. Amumutan day tanga ikit mo. Di na kayaat nga da dumayo ading wan iti sularda. Uray pa'y tao, dandani di na kaya't nga umarubayan kan kwa na nanang. Ha? Ala! Ay! Natinag na ang tinanang! Ay, sos! Ay, oh my God! Itatulungan, anak ko! Anday ko, marikatan akong lakay. Hidak ka mauladan. Basit lang ano sa bakit? Umayan, ti pangiluganan miking kaamapan di ospital. Ay, apo. Ay. Ay na, nagngato tinakatin nagamanang. Nutilan to, aramidan to'y kabagis mo ipag. Tila ul-ul yun na. Anay ko, marigatan ka talagan. Diyak makapagnan dyanong. Anusam nga raw, tagturong kanon dito itilugan. Sa nabali, tabagkatin da kanton nga ilugan no madamdama. Anyat ko na dalakay. Malandukan ka no tibukot kan sakam bakit? Anya, yun na yan. Nuka, abim makitak. Iso, matipan nagadisgrasya iti kastoy. Kat anusam tabasol mo ba laeng? Lakay. Di ka pala makapag na. Kat jak amaw, no kaano makapag na kamanan. Hello, Auntie! Kumusta kayon? Ay, kastoy kaanakan. Sana ka makapag na nakaidalatan dito'y kamaka. Agpapigsa kayo, ante. Magiabanak, naimbag man tay may kayaw kakaanakan. Wanante, tain niya ganda kayo iti prutas a kanan nyo. Kan adapay tinapay kan gatas a ginatang mi, Auntie. Ay na, agiamanak. Nagsasaya at kayo akakaanakak. Huray kanayon kayo nga ung-ungtan iti kalabas. Nasingpit kayo latakanyak. Magawanin da kuma. Agpaimbag kayo kiti, ante. Agpapigsa kayo. Ay, wen. Talaga nga'y karigatak ti agpaimbag. Tadyak kaya't tinakadalita ka na yun. Kakanakan. At tuyon ti kanam ipang. Mangangkan,
Tarumwarak meten no madamdama. Epang, mangmangagnak, mangankan ko nak. Nagaddayo tinakaiturungan ti imatang mo. Ay, pampanunutag lang, tinararamit ko iti kalabas lakay. Ha? Naglablabo saksa. Adaw tinanggura kanyak. Gapo iti nagalas nga ugalig. Ay, saan kaya marumbang dayjay? Nasaya at bay, ta napanunot mo day ta ipang. Day ta tururayak nga ibagam. Ti panagbabawib. Ay, pasensya kan. Mamiris ko itan, dagijay abitut ka. Tusak siguro na ito yan. Gapaw iti kinatangsit ka iti padak at tao. Mala, maragsaka nak, tanaamiris mo, ti bidot mo bakit? Kat apaman nga agimbag ka, di mon sublyan ti sigod nga aramid mo, wang. Wine. Promise. Agbalbaliwa kaon lakay. Siguro no sana napasama kita asawak ti kasjay, nalabit isulat ta ti ugali na. Nabayag sa nakapagnani bakit ko, kat idinaimbagan, nakitak met ti panagbalbaliw na. Si Mingpet, kat saan na nakasitisigod akas lakagura na amin at tao. Managisam itan, iso nga doon dagiti gagayem na. Alakastan, tugayem mo, Jano. Ala gagayem di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali man na nakapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Hello manan kada kayo amin naragsak ngayon kay panagbuybuyak ken panagdangdang nga gitagundaway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Sali sa napudno nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Victoria Lacambra, Criselda Mawili, ken ni Havana Aldoven, dita Kuwait. Kastimanti ko na ni Kabsat Sali. Dear Manang Biyanang, adangkel wano ulitag ko nga dakabailan na itibiyag. Adadakkel abalay na iti lugar mi. Nga maawan nagnanaed, tay ja abroad ti pagtrab-trabahuan na. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Ne, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrek ka ah. Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, nabsugak. Kun kalkalpas ko ang nagmerienda itay. Ay wad, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't mo ti agkirtiker iti balay ko. Tanay, ag-flight ak manin intun umay alawas. Ay, agsubli ka manen ijay abroad kabagis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo ito na nagbakasyon. Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y Manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kaya't mo't ag-caretaker iti balay? Ay katuan ah, kayat ko ading ka. Nasayat ang arod Manang. Kaya't kung amin akanayon ang nadalos iti balay ko, nga uray o nagnanayin. Uray mapankala ang agdalos, nuadawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manayin. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay antibalay mo. Di ka matanagan Manang, tadda ti sweldong ag-caretaker. Ay na, uray saanen kabagis. Oho, basta, agpauitak to iti kwartam iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, Manang.
kasta. Agsublin iji abroad ni Uncle Astor, nanang. Unan ako. Iso nga imbilin na kanyak ti balay na. Bantayan kendalusa. Agbambanog kayo lang nga manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumut. Ken adda sweldok amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay amaw. Mabainak met amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay, jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod, nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaamu ka anak ko. Apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsis lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasit ti itada nga kanan me. Anya, Iso nga sumurutak langan kanyam, nanang. Tulungan kang agdalo si Jibalay ni Angkal. Uy, nanang! Nag-adugayam ti gamit ni Angkal Astor ti balay na. puro imported pa'y dagita gamit na. Ni, adda pa'y piano na ito'y. Tamahilig ni uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Nga rod, nalay nga ag-instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si Katak siguro tadtano, adakas dya nga talent ko. Ay, awawan mat nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may sala ko ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Ni, hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum, saan atilakot kutyum dita. Sayang anuhan na nga usaran dayta. Ay, tawagan nyo man kit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak, agdalos takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo, nanang. Makiteksak. Awan nga min load ko. Adda di tabag ko, alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawit tan, taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak ka mo nga usaran ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante Agawit takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga rod hintayon, nanang. Na. Apengin nalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagyak ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni Uncle in-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di kalaag ba insali. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuwan, kas lang si ka ajay nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sa na kanya kun ngay, nakababain. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat niya Uncle, haan nga imot dayjay. Sumanilpon ka ilyang. Itay pailata silpon mo, tikal kalikutem. Asinot ka tratat mo Awan, basbasaak laang dagitoy inchat ni Sally kan ni Uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga mintoy cellphone ko pinagchat ka. Ay kanya ko Kapsa mo mabaing ka pa ilang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko Nan, kwartang bangkit di ba kay? Tadamapang ko katangan. Nagsuldukan san. Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo mat matungtungpal. Ilyang, manot swildong kinikabagis mo Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina.
Sali, di ka mutan simrak ije pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kon tag sales lady nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siya, ano sakpay laang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak, pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpayso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahuam itan nga Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Banban tayak din nagdakil nga balay na. Anya, ay naimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang nempa. Ay, gayam Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak nempa. Jay bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa ilaang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ni, apay nanang. Apay ka di ba kay? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak, tapno makita yo. Ni, apay nga picturean nyo dayta. Ata nagdakkel ti utang yu ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kun kunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di ba kay? Nagsuldukan saan? Ay awan kwartak. Di nakpay matulungan ama panagdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mula tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya't yu akat sublatan kayon. Wen ilyang, ipasublat mo kinisali. Tayong pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. Ay, magagat ka aya sali. Katuan aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtad kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manun. Uwan nanang. Hello nanang, apa nga mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako niti balay ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kay tinapig sa tapno kaslada kadwak. Ay, saan atilakot ko tiyong dita, Sally? Di mo pa kibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Nagluto ak nanang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang nga road, isaram amin ari daw kang tawa Bye. Bye nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawad at yung kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kaslay dya kutson ko ijay balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maanda anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle, agparmakan niya na. Yung kabsat mat nga may ninanang ko.
Natatikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak ngamin ng Jeswildo ka ni Uncle. Nayo namat Lima gasot. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usaray. Kan gumata nga kiti butas ko. Gusto dahi, tan. Ada pa'y gatangak. Masikitin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor, nanang. Anya, impakadam kan kwa na. In-chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kini Uncle Mau. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kwanan. Anya ko mangay. At least kanyang takabsat mo. Sige, tagim pa kay akon. Kumusta kan dito, Isale? Kunak no asino tag-tuk-tuk-tuk. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ang sumrak kayo. Ta isarak mat lang turi daw tani. Ado ti aso tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Apay dagita buti ti arak di talamiseta. Asino ti naginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya ti kastangar aramidam. Saan mo abalay day to'y? Iso adi kay agiinom dito'y. Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na ter aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid pulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito'y, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalos akmat ngamhan nga everyday. Mabanugak mat nga aglinis, no ka na yun. Nagdakkel dato balay. Numasadot ka, agawid kan, ta siya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tarimaanam ti trabahom salay. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod sali. Isong addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anosak pa'y la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong lakuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kayat ko dito'y lugar tayo mo ilakuma, friend. Kaya't mo tagkatulong kanyak. Sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot ten sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngami ng jebak ng nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan aja pagkatulungam. Nya ngay, kayat mo ti umay katulong kanyak. Ngamhan unay nga dakal ti sweldo Kitalaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan ngagpampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali da di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi agpampanunot. Kasano kumaasweldoan na katawan mo't kwarta na. Ajay ka nung aro di ipawit tangkil na ati sweldo na. Isuti patangdan na iti kayam na. Pabambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak tabakat. Di ka lamaas siya mat. Wen angam saan nga amo ni uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agunget ni uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga Sige gawit kayon. Yung kayo mga laiti si daan nyo ta nagluto ni Nympha tadtay.
Apay, ayan tay TV dito sa salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Ah, kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni Uncle Mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron samo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Ayun gayam, mabalinti ang sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katawan na. Dato ti swildom. Kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, labaak ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo. Dagi jeman badbado kan sapatos ni Uncle nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya, Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla dagiti sapatos ane. Amangan mo no peke. Kita ngamin nga naimbag Urig na urig. Pati datoy bado. Urig amin datoy. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga ron Hindi ka matagpatawar. Kasaladyain la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodon. Bayadam kay din data, tada pa'y papanak. Darasam. ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nagpakibibiyangan to cellphone ba? Day tamon nay. Apay akasta ti lang amaya. Nagpulong kanyak ni Nimfagay yung jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay Tila ilakla ko nan agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Ay kat kapilitan nga gila ko ay ti gamit. Tapno da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kun ka jay anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon konsintyam. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak ter aramidan ni Sali. Jak ngamin maanawa. Sungba-sungbatan nak, iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga bangan no idarum na anak ta. Uray anya ditan, basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nympha, itimplanak man iti kapik. Nympha! Ni, ayan nga tada dyan nga babain. Ayan mo, Nympha! Nagmayatan na buya. Ha, mayati si Sikawilam Donya. Uncle? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, ta iso ti lotoak. Ayan dagita appliances ko sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kanda giti dadto mabay akagwaak. Agasam da ita. Naibusan ti kargato'y balay ko. eh, kawa, Uncle. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikasukkan ka. Taidarum ka! Nanang, tulungan dak man. Apay nga min pulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Jak kayat ngagbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwam ti kasom. Pagnakmamday ta, anak ko. Tiamok di nakabailan nga idarom ni uncle ko, taka nakanakit nga rod. Ngam nagbituta, nakipakpaka siya ak ngayon inuta kabayadan dagiti inlako kaagamit na, kaya't imanugot mat. Nagsapulak nga rod iti trabaho, kaya't binulan at tintinagak ti utang ko, aging ga anakabayada.
Nadidigra kitikas jay ang napasamak isama ni Pudidin, jakon inulit ti inaramid ko kat nagbalbaliwakon. Kat itatultulungak dagiti dadakkel ko, bayat ti panagbaket kan panaglakay da. Alakastan, tigayem mo, Sally. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Sally dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos pare ti script kaniti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello everyone! Kumusta kayo manan na imbag nga oras yu amin? Welcome kayo kanayon nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Kiray saan napud no anagan, tintay patangatang drama ita. Nga makablawa mampay da Sami Gavino dita Italy, Openg Life iti Baguio City, Arturo Agsaway and Company dita Dumampot, Asinggan, Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Kiray, Dear Manang Biyanang, Jakiliba ka medyo na arte a katao. Kat no may papan iti boyfriend, adamod standard ko ako nada. Day taman nga rod ti pagtarayan, ti istoryak. Rugyak ti agsalaysay. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, Kiray. Sumrag kape at agkape ka. Intun maminsan tulangan. At dapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko laalaan tapno masapa ak nga agabono inton pigat. Ala nga ron Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay? Sikaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon! Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sika ti makamo nga agbayad Ha? Uy, awan kay parikot. Maalak mat ka di tibingay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba, tinangitulod ken ka dito'y balay, Kiray anak ka. Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw da naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kasta aya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagat kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti garden na. Isugayam day jay tinubiam, Jordan anak ko. Una nang. Anyat makunayo tinobyak ngay. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady, jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mo't laasaan ang nakapagturpos iti kulehiyo. Ang okay laang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planom Kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo iti na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan. Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka no inton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Agdate kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Ngam di bale, adapay mo't next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ka. At dalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Agdate kami man may. ay kumayat ano kasta.
Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay, nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nung araw ti papanan may. Amang ano iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan, ananang. Jaklakid di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano, isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunak tumot na sosyal a restaurant to imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Oh, Wayne. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla burido ka. Ha? Ni, saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka matan iti kayat mo. Kat si kamalangan tagurder. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan mabalin. Sika ko man ti agurder. Oh, at ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wayne. Alang nga ron. Basta ibusan ta ati orderan ta. Nay, ada tinidor. Asano na ita? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Ni, saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo no mapilpilitan ka laang. Saan mat kit di? Sa anak mat na napili no may papaniti makan. Kanya pa lang tararamidam nga Mangantan agtinidor ka. Atoy. Agyaman nak. Ay, kasanungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigatak. Tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidan na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan! Ay, sorry, Kiray. Jak in kagara. Jak nakontrol ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Ti mayabmutan ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan Nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man magpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga Anda ka di parikaw. Basta mo na akong nga gawin, no di mo pa'y kaya't gawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaw Kiray. Unak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nubiyaom. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam ken kuana. Nagrabaw mo't arasunan anak kao. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaang. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti Jarni Kiray, kabayatan ti kadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Diyak ngamin ammo ti agtinidor. Timayab di karne asidak, idi pinilit ko ti nagtinidor. Hindi kwan, nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin nagtinidor ka no di mo ammo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga agkamot Ta sosyal a restaurant tayo dyan. Kan mabain nak itinobyak.
Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayon kan ka, kat di na kan kayat, di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day siya Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan kwa na.